hi mi hi leilung tu ni Buddhist biak nak rak thok tu kudama miat swap phaya kudama pathian ti Buddhist pole an pom mi arak din mai savik purang pi cho si dok munisin atuan len nak pathian ti arak mu suok nak mun le atuan len nak mun pi asi India ram varnasi kyang sarne te ummasi akyanga varnasi Hindu pole khopi le antivathiang lim thian an rak tho ke na chumi muna thian hatuan in le thachamin tuisuna ke kan ro karar si hi imi velin hi biak nak dik asilaw Jesu Chrisin ne thuin hi khokul le purang he Jesu Chrisin ti chimin thian nung tu Jesu Christ long si ti mu fiang dinga thachamna kan nei re raw si orang tau siau lah mendang ranginan rakho mi oi tenut la bang si ke mo adung lam in hoi pudung sang a len moi tenu pukhwai kan si khom hi hi biak nak dik lo van ram thlen nak si lo sa khwa nak men si Jesu Chrisin thil ti thena hu ha min ti chimin biak nak thiat bal ram dinga thacham nak kan ti thei to kin kan nei re raw si